Ngai oterwanwe. Ukitaka kuisha Mkristo, pigana na watu ambao wanapigana magoti wakiomba Mungu. Daudi wakati alikuwa pale kichakani, alilia Mungu akamwambia Mungu, nipatie nafasi nikaweze kuangamiza huyo Absalom. Na wakati walikuja, Biblia inasema ya kwamba Daudi aliwangoja vizuri. Kulikuwa mtu mmoja alikuwa anaitwa Joabu. Joabu akasema huyu akikuja nitawaangamiza. Daudi akamwambia nataka muangamize jeshi lake lote, lakini mwache Absalom kijana wangu peke yake. Lakini ile maasira hao watu walikuwa nao, hawangengoja Absalom awafahamie. Biblia inasema ya kwamba wakati Absalom alikuwa anakimbia na punda yake, Biblia inasema ya kwamba alikuwa na nywele kubwa sana ambazo zilikuwa zimepinda, ama nikisema kisasa ni rasta. Biblia inasema ya kwamba alipokuwa akikuja na punda yake, Biblia inasema ya kwamba alishikwa na kijiti akina ukerewe wala kana bararuo. Mtu ambaye alikuwa amepangia njama, alikuwa amekuja kuua baba yake Daudi. Biblia inasema ya kwamba punda naye ikafanya nini? Ikamwacha juu akiwa ameelea. Biblia inasema ya kwamba Joabu alienda akampata na akamdunga mikuki. Na